Ne pričam ja ovo iz dosade, nego jer mi je teško, bole me rane mog naroda. Ja moram da se žalim, ja moram da se bunim, ja moram da budem glasan. Zato što su nas ugnjetavali 30 godina. Svega 5% Srba je zaposleno bilo u institucijama Mila Đukanovića. To se i dalje nije promijenilo. Naš jezik su ukinuli. Izbacili iz čitanki Desanku Maksimović Zmaja, pa čak i Njegoša svojevremeno Bošnjaci proglašavali za genocidnog pjesnika. Ušli smo u NATO koji prije 20 godina bombardovao i ubijao našu djecu. Priznali smo Kosovo, na koje skoro pa jednako i Crna Gora polaže pravo jer je Metohija pripadala sastavu Crne Gore. Ja ne tražim da Crna Gora bude srpska država. Ja samo tražim da ne bude antisrpska. Ako me neko smatra nacionalistom zato što volim Srbiju, zato što volim Republiku Srpsku, zato što volim Crnu Goru i zato što smatram da smo mi Bogom dan narod zato što imamo 3 ognjište i 3 kuće, onda jesam nacionalista. I baš me briga šta ko misli.